لو بتعمل كده فده معناه انك بتفضل سهران كتير بالليل حتى وانت تعبان ومرهق وجايب اخرك بتفضل سهران. لا مش من جنون، هو مش هبل. لو طيب تعبان احب اقول لك هنام ان في يعني. ناس بتعمل كده. لو انت بقى بتسهر بالليل حتى وانت تعبان فده معناه ان انت بتحب تخصص وقت لنفسك، لان انت طول اليوم بتعمل حاجات في الشغل، قاعد مع ناس، مضغوط بقى، فانت ما بتصدق يجي عليك اللحظه بتاعت النوم دي تفضل قاعد بقى مع نفسك عشان في ما نامش. السرير بتكافح النوم وقاعد بقى تسكرول في الموبايل والريلز وبتاع. انا ببقى خلاص انت حتى بتلاحظ الموضوع ده، عارف. ببقى هموت وانام وافضل قاعده بحارب النوم عشان افضل اسكرول الموبايل واتفرج على حاجات، لان انا مش بلاقي وقت في اليوم اعمل فيه بس ده الكلام مرض. ده. مش مرض ولا حاجه. لو هتمسك الموبايل تسكرول وكده ده مرض، ده مرض هقول لك ومعروفه. بقى معروفه عند مين ان شاء الله؟ عند كل الناس معروفه، مرض السكرول. مرض السكرول. طب تمام، ده معناه ان انت بتبقى محتاج وقت لنفسك، والليل بيبقى هو الوقت الوحيد اللي انت بتحس ان الوقت ده بتاعي لوحدي ملكي. انت غالبا بتدي كتير طول اليوم، طول اليوم ما شاء الله ماكينه شغاله ما بتقفش، وبتقدس جدا وقتك لنفسك ده بالليل. لا دي مش جايه معايا الصراحه. دي جايه معايا. عادي، مش لازم كل الحاجات تيجي معاك.